too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Nana ama Ofosu enye na separate Too Much GH training issues bread and associate the person more ashefo ene adofo na nti we aso neti emu ensem ene the video be viral air trend that is on all the social media platforms no and go mawodo and nkofo edi found na ebiemu so na tese nkofo bobo mu twin say video e current ana video ache etwemu ana se die ba na airport na video no emunum na Honorable Felix Ofosu Kwakye wodna as member of parliament edi ama NDC amanyoko na ebiemu nso no 2014 2016 hono no na woye deputy Director of Communication Edema NDC amanyoko no video no na America ho asema na video no emu na tese enkofobi allege se wako abayo bia ne din the last year tese awomachi 5 am na wokopie mu no wo mo enti ase de enti a wo be ma warefo wotimi fie eba wo ba won wade a waye engage to another man efie around that time for what purpose into that is a video no mo accusing say woni oba no have an affair na ni mu no the way accord runs akofa backlash le bi ka say no obi a wo kwakote what so no was a party shirt na party shirt na wa hye no wo bi ehun aso wo be hu ahye so do bi abetimi address e de question nti mo abempa na wo mu say wo kwakodi ukotu sa na mana so kodi obi wife ne wife to be echi a wo yire na wo sa che wo party asense today a wo say party na nkase mu na wo opposition as say the critical moment o mu hia everything na betimi abwa amomadi nkunum na wotimi egu party ni ni masisa che backlash na de bebre na aba wo social media so na no ena nam so amana ejina so aba ponte abeyi ensama no fa video no na according to him no video we enye na asem Ghana for wo ni nipa wo take wasade aba ponte biem na video we de no kura wo mu ni say cha August 2019 kra na video we yes asem no esi ye was printers fine so bra wo call abayo de la efi adono so yes stanch NDC member wo Kwakye ne hospital beds bia na nka okwe donation ene nyama bia kika ho enkonya ene de kika ho okwe ho donation no ntia nam so man ko fio na sa video we beto 20 no kwate se ebusuafo yenta video no embo na nkofo boni bi and wo mo pese wo mo empia video na tese wo mo fangu no fi no mo ngu ne party no enima asekeke no no emu de assemble te so sa bre no nam so ma video no ye record ye no eno ne enchiremu a wode abeto justice no according to him no sa aga no woko abayo de fie 5 am wonum se wakakosesa hospital beds now abayo ne man kwanti wo meja wo because abayo no so NDC member na nu wo ko donation na if you we na baby ampake sa nyama no wo na abayo no so ema eja wo big compound to man kwa e won compound se won fa nyama no emego ntia no kranti na nam so ema no kopie mu e wo no at that time no na se wo kwakosesa nyama no na baby e se won fa nko no odi akona eno na abayo no ne fiancé no ebusha fo mo nya won tia so mo du gidigidi pa wo be record video ade we hu na won che dem bi se won kire mu de wa be bia wo hu wo no be bia wo gina wo hu ye no ho na wo jeje finti no mo aka so mo che dan tia se na ensem ni echi no Mr. Felix wo gina so e de ahye Ghana phone crisis ade no etwem na ebie mu krapo no ebusha fo na wo ko cha sa video na no enam so ma be ensem pi no krapo no wo menya mo tia se na hwe eni ono ene abayo no entem na konya ne tese hospital beds no beja wo no eno na nam so ema ne be pie mu e wo fio na no krapo akire no kwapo no abayo na timi agware ni kru no no wa bo kira wa ye ngetu a wo be ware na ama tese ni kru kra esi ebusana na mu apa ono Mr. Felix Kwakye acho se wonte asem no embo na tese ebusafo na nyanti asesa manso bia na wo edan na oba no etimu no pese wo monto na wenya kwan anto tese o tan keke ene no wo ma oba no enu ti de nam so ema wo de sa entemsem no etu oba no suntiri nia no Mr. Felix
Kwakye no won twa mo no man refi na say wo a movie on from that as at now ye kata no kra de wo ba kro no wo video no ye the la lady no wo wari ni ku no no et Canada a ono nso wa se the djuma se o ye the campaign e dey apre ni seat a wo pe e dey ma no nti we de e bebo mu keke na tanfo e no won pe se wo mu use the pastor no efa and send the record se no nti Ghana for my enjitum no wo kan ne sa no a te se we nya eye ne yonko ono so eye communicator edema NDC for no amono so abeba ke no abe sharing crime wo eye ne Facebook wo so me check Sammy Gyamfi Sammy Gyamfi so e de abeto ne Facebook no wo de share na dan funin crime wo de etu ne fo art say wo de pepa a new one for pre e de ama no de pepa fi okra na wa man ko fo hu say eye Mr. Felix Kwakye no wo nipa mu pa wo nipa nkasa na say na eye Sammy Gyamfi etro e wo the Facebook so say he is unshakable, impregnable, and unbreakable. He is focused on winning the AAK seat for the NDC, and nothing can stop him. Nothing can bring him down. Stop wasting your time on frivolous issues that have no bearing on the living conditions of Ghanaians and focus on important national issues. Na a message we have Sammy Gyamfi etro and to one matter say Adrena Basso say wo patre say enkofukuo be omo opposition to one party no and pe so wo de sa ensem we ba bontino mde gu no nim ase no mde gu no ho fi na tese ni sit a wo pre ene nkofo wo pa mu gidie no wo ma hwere kra wo mu nya gidie bia wo mu se we gu no ho fi wo ba wo ware a wafa we de ti de ye den vote ma e do tra sit so na no de papa ben pa de film ti na Sammy Gyamfi ka ko ti so se eye nkofo boni bia wo mu empese NDC no yeko no be kosoro a tese agenda papa akumaso de papa wo mu wo e ma Ghana emputu djuma wo mpese wo mu nya ma Ghana ohia wo mpese wo mu yi Ghana film nkofo bia ni nje wo ni ti na wo mu de science ensem we e betu da no no kire se ehunhia e be ya wo mu ntwa mbokra no mo fo mani enkyere de be ba wo man mu ni nya no mo nya se mo de ensem a ehunhia se e de eyi nkofo adwen e de efi wo mo effort a emwa wo man no eso na say akwai political akwai ti say de ye de campaign no na ensem we de ehu ankasa election years ensem men yente ya ti bia se say de se ano wo bema so wo fa we de chi wo fa de chi no na campaign message nti ya mo tuma na mo a ni mo hwe ni ye mo so a ya mo dis slay queen se chi no mo nya mo te say de mo nya mo bet ye because ye sa so mu ye hu nko ade a be political talk against one channel nunti benam so na wo post a wo pe anasa wo sit a wo pe na akohwere oninti muntu mu hofo emfa wona Ghana de ye pe na sumdie ye pa oman no nkoso ye pa oman no asumdie se entina na eyeyo ene kan ko emre munte no ena hunya wo maimuni anti yenya ne sa na wo man no entimi endiye na ama owuso ne de mi di besi a wonso ade ntwe no bomode a efa esome our comment section e biem so follow yen our Twitter, your Instagram account at @tumagh_ your Facebook so @tumagh makram. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH ho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Too much GH. We need to go to Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mon koso show mo. No anybody de bia. Madam, I love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say, bomoden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no mo nyam no. One when you be a wash, other place in the idea. Cat one. Na bomber de never share too much GH. Beshe, so scrap. Bomber den o beshepe. Now I ye so scrap. O so scrap. So scrap. Na so scrabo. Na o so scrabo. Na ubinyani ya ma papa. Our pay. Ashe. Nyamishra.
Me dey Isaac Gyamfi obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwɛ too much G8 mu yɛ too much na me so me yɛ am fire